namuin gen thei na thát me ya pada choi la tha chimit ki god na ito hin inamu gen thei na hi thát me ya ki pan hi pon masang nga pada ichan ding lo mo chang lo wai ki koyu MLA ho zong CM no ya ki thol hat chu chan wo them khat a hin ha pi na no mi pi ichan di lo mo he che Manipur state ong ki sem do pada he ichan buling kha lo lai wa he cho pum puma chu in tho wa chi ba na chu ichan diu adol i pe lo ba no wa ngo lo tin chenga bit mo da tin chenga draga ki be mai lai jong naga jong pangal jong e wa ho chu a player neu pen hoi na lai e wa ma anam pum pia draga ki be ai ki sei thal choi la pa pen chu ho thal choi hoi India suke na dia sei lo hi e ho chan lo ding bo nei pe na ti hi mai le hon India para achoma po dinga thala choi hi na gon India para achoma po dinga thala choi ai le pi bola India gam ki vai hom na za pen le kita ta ding pen te chu ite ai ki bolu ham ite a ke lai lung han mai thei hi he wa tunia ka sei non chu politics ai te se hon niệm lại cái khỏi tỷ khát mà hiện, đi bola India cái vai hòm nó nói lung hay xe la chân vô, cái bề bồi là nom họ chú India suke cái go sang à chú, cái ngày lúc mà giờ ham ít ai là, cái tổ lâu dễ vậy, cái tổ lâu dễ wa, cái chân đi đâu lo, mình này chú là biểu, cái chân điêu zakat la chú, som thum ham khát, Lamka học khát là ni, apeu vậy là nam thalenga ichan bo di do se chu ina zo la jing ke je wa tunia min i tin oi se oi tunia kaloi te ni omlo min pha dang ka ting pu chin lun tang he pule jma nga he itabang politics su khel taw te ti wa he ichan di wa jing ke ichan na de win politics bol taw te ki ti hi chi atiza pi wa he aje chu mi pi kha do ta wa ki to chara ichan bo ichu pha do la koi ma cha kham thei um lo tunia yong e ho le ho ki him la da le wen gatia ke ula na banga chu government of India in long agel ding hi ei wa nga chu aning la nga phatchom na hol in pharu wa chu nam pi ni bangai pu na lo hi na doi letu lin khat ki che ta khat in nei na wi kum thum mai bet na lai ki te ki zo lo de hi I boy ti lai ren ka sei jin SA elawale union territory ki ti chu jingla thaya ping ding hi poi now sen khara ping ding jong le lako anu no ba hin gam tum khat ong pen do na ding a chu ikito na wi hat sa jing pe di wi hat sa be che di tunin no mi pi ho na lungu thamai the hi ai wa ngen ken kamu dan hin sei le kalunga la poi ki ti no mai ipizia ka sayham masanga MLA ho zo sev ichan bo diu zo do minister ki chuwa analai so ke wa koi macha ni macha sai lo tunia hitabang bol ho zo mi pin condemn bol thai tau cho I khan tau cho masanga MLA ho la thing noi ho tau khoma CSO tau khoma nam khan ko diu asai khom kha lo piu cho iwang se jeu jong mai thai nan ten na hin la masanga ibol khalo ibol patnaw hia chila chu khatlani anala sam kha jong le ibolai lung neu di ham mabani nei wa hi mi pi thaleng ding chu ipipesi sai han di ham ti chu nam mi pi ni gelo ngai dunia la yam ki khom ho cheng bo hilo phung le changai vet na lai di ham sum le pai vet na lai di ham wai le igamu khatun do na dinga pan na thei ding ho mi pi tha le ngai sol di wam nam mi pi do se ki gel pha do hi che chun lung la pu within government of India no ya ki vai hom na chu umi hi win election hom ding hin mi pi lung dei din pi ngam ho le angam lo ho mi pi thu bo cho MLA ho chu mi pin ni lan do lo wa le I ma cha kai lo pi wa je chu
thal ki cha chia MLA han na lai di wam suma lop chia MLA han na lai di wam kapung chan pi ka chang chan pi ti ja MLA han na lai di wam chipa ai mi pi ni khel pharu wai le min in za diu mini za pharu le chan bo wi chan di wa atu chunga meeting dinga ki che khom che a kuki MLA ho se to kuki zo MLA ho se to pung thuma ki mu ma sat ding tiwa achika la chu pung khat ma khai la nang na changin hung pharin in ti ki do ipithuam ta ka chi ai la ai poi nang din dan long ke na win ativin sir ke din dan ai poi ka nam din dan no hi nang din dan long ke na win ahin party a ki gel khom chu government zo hi sim ma saw hitin panmun tu the yong tu win la chi phat la chun na solution chu hol khom te ki ti hin matin sir hitia ki tip nahi election mo sangayong mahitan ji thoa lawai le kapan thei lo di weta ki to chara din mun kala hitan ke din mun e pon kanam din mun hin ken ka khel thei lo di hi gati ale chi phat chun aku tele nang din mun ati tho thoin utila nang din mun ki che tan pung thuma ngloi wa to ka ki mun di wa yong chun hung jaw da ta nei ti min hung jaw da tan te ka jaw te yong chei thei kit lo hen na cha chu pule jamang to ke to na nang ka jaw en lang e ho condition ho discuss ding hi le wang chun paten pan in lamai lang aku ti lo le man wang sei legislative party leader hendi le wang kapan lo de hi ti ti chun pung thuma meeting chun hen den ki got te wang wa chu hung jam do ai tan mai ale chu party ho mi bol dani ki che lo he ho wa mi ko wa hen so ma a meeting chu khonung le ki che za wa hi ti ai phone khum de tu bo hen eng le pa mi chalak tho hen no chalak ala po nge ta hung do he ti chun tunia sei nom pe no chu lungneu po tin masanga ding to ai wi khat na chat an bol na lai ni mi pi ho tunia MLA minister la ho ide mo ve ilunghan khom ve power an choi pharu le akom wa mai phai ga hol diu ham ti chu mi pi khora ma he MLA ho khora um ta lo he power an choi pharu asuman choi pharu le election kit pha le i hen do kit diu ham mi pi khora ma he ji chun itu icha tevin thak me ya para ite se ho ahithei lo sa yong tha ding a dal je wa jam nupi gai la yong jam bang sam ta yong lungnon khum kha mana bang sam ta yong nupi gai la yong kalai icho chu election pha le hai mil diu ham ipi bola tu nia chu nam ke ono to ki to lawa mi jaram khari cheu ham mi pi ho ijo ai se yo thal ki chat man ham phung le chang je ham suma lop je hama thaleng isol lai se wa itabang chu je ding hi itabang lo de mi pi khorau me ka ti no me ka bol di lo mu ka bol mai wa chana nei choi sang we na chung che wa ka ki pai tin chen chun chai tang ka ki pai